Kheroni ani wang aithia dung Amir Barialong ingnam rai komsai khia tompen ke pangthera sai kedengpon labangso Amir Bari ke damtang anani penstame ingnam rai komsai khia tumsi ke pangthera sai dengpon bomlo alang letum rata phan kachoni pana theke labangso Amir Barialong kahno da amne tum mate kangri kangkrang atum horabong langabong lapen kapre keter ke rasantame warkang tiptiti lasinona prangke wang jerni anke bangsa Amir Barialong kai ke da ke pangther version se klempon angji posi phirangke nora tum phan kachoni ri padopon a garden 0 point wa garden abang ke actually ke ni tum forest department pen le scheme pen le nagli garden dagli upload vek ta daga pram na pwd along le pusi bang dake chanong ke kok bongwar thip plus so hiji mimi so yo ne sa prang ke damtang non chewai lo tiso chono sing tiso ahut si lason pang ther na kuni tum cheng dalo cheng det pen lason ni tum apor do kini tum nang claim bom lo amar ahut pen mang ke ni tum ta forest protection alam da bang jui reserve forest ta chedam nang kok border da ko poistap ta chimi son po mani tum tong thek the tempe non ke din bang gapar ni sila lam do dang ko bang ke arwe ke jang lok lo masia barikha cholo ni tum ta kam claim soi ma pa kreng na wen sin tum ta chingkiat masi ni tum claim tong ek thedalo lasi la subutha bang ni tum forest panang la na akoi nang pire ding kolam ke belo la ke rat along le dim prote la ke majok social organization non muscle help group tu non locality tum ta me cherap pen ke pang thir bang ke dak claim te ni tum nong na cherap dun sonte ansu sisi ke mi ko dak adungrai dokan hanta ni tum ipil kang lo nang tum dak bong power long rinon ek polythene war inon kagos war inon ke patter hormu bang ke dak war inon dak ane tu hygienic ke paklar hansi kado bitama thanang po nitum forest department chole nang tum locality dokan adung don ta nang tum pudunon manang tum tamil hage war ino ni tum prang te ipil kang lo tame pinita ni tum theklong lo pani lo biar bong theklong ni lo langa bong hai war cholasi non e prang la son thot bang ke claim ke del pansi rat tuman phanta chuning ri lo je ke pang thir bet padu wer ji phan lai war tap te chuning ri nei tum নিলিমেন ৰলছন ইংতি লেটা ফৰেষ্টাৰ 1 সাধাৰণ কেৰনি নমস্কাৰ জনাইছোঁ কেইদিনমান আগতে আমি এটা নিউজ পাইছিলোঁ আপোনালোকৰ তৰফৰ পৰা তেতিয়া আজি মই সেই নিউজটোৰ সম্পৰ্কে কিছু ক'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম কথাটো হ'ল এইটো এটা জুৰিডিকশ্যনটো পিডব্লিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পাৰ্ট হয় কিন্তু এনেই পৰি থকাৰ বাবে তাত কোনো মানুহ ইনিচিয়েটিভ লৈ কাম বনবিলাক নকৰাৰ বাবে আমি ফৰেষ্ট খেৰনিৰ সাধাৰণ ৰেঞ্জৰ পৰা ভাবিলোঁ যে যিহেতু এইটো ৰাইজৰ অনুষ্ঠানটো সকলোৱে কৰিব পাৰে ইয়াত সকলোৰে অধিকাৰ আছে সেয়ে আমি আলোচনা কৰি প্ৰথমত আমাৰ এতিয়া স্বৰ্গীয় চন্দ্ৰ সিং টিছু ডাঙৰীয়া ৰেঞ্জাৰ অফিচাৰ থাকোঁতে তেতিয়া আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ আমি এইটো ভাবিছিলোঁ যে যাতে ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানটো আমি যদি প্ৰথমতে কোনোবা এজনে আগবাঢ়ি অপেনিংটো কৰি দিওঁ তেতিয়া নিশ্চয় বাকীসকলেও ইয়াত আগভাগ ল'ব কৰিব সেই মানসেৰে আমি কৰিছিলোঁ কিন্তু পিছৰ পৰ্যায়ত গৈ দেখিলোঁ যে ইয়াত একচেপ্ট ফৰেষ্টৰ সম্পত্তি বুলি কিছুমানে ভাবি ল'লে মাত্ৰ ইয়াত ডিউটিটো ফৰেষ্টৰ ডিউটি বুলিয়ে ভাবি ল'লে একচুৱেলি সেইকাৰণে আজি আপোনালোকৰ মাধ্যমত মই ক্লিয়াৰ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ এইটো ফৰেষ্টৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহয় এইটো খেৰনি ৰাইজৰ সম্পত্তি ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান এটা জীয়াই ৰাখিব হ'লে কেনেকৈ জীয়াই ৰাখিব লাগে প্ৰত্যেকজন ইয়াৰ সচেতন নাগৰিকৰ এইটো দায়িত্ব আছে এইটো সেই কোনোবা এটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰো হ'ব পাৰে পলিটিকেল দলৰো হ'ব পাৰে নন পলিটিকেল দলৰো হ'ব পাৰে NGOৰো হ'ব পাৰে ছাত্ৰ সংগঠনো হ'ব পাৰে যিকোনো সংগঠনৰ পৰা ইয়াৰ দায়িত্বটো ল'ব পাৰে গতিকে আজিৰ পৰা আপোনালোকৰ মাধ্যমত জনাই দিছোঁ যে এইটো অনলি মাত্ৰ ফৰেষ্টৰ বিষয় নহয় আমিও সহায় কৰিম আপোনালোকে আহক সকলোৱে মিলিজুলি কৰিম আজি ধৰি লওক কেইদিনমান নেৰানেপেৰাকৈ বৰষুণ পৰি আছিলে বানপানীৰ সমস্যা আছিলে তাৰ আগতেও আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ চাফা কৰিম বুলি কিন্তু বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক কাৰণত আমি কৰিব নোৱাৰিলোঁ এইখিনি দেৰি হৈ গ'ল তাৰপিছত আপোনালোকে জানে বৰ্তমান আমাৰ কিছুমান ইলিগেশ্যন হৈ আছে সেই ইলিগেলবিলাকক আমি প্ৰটেকশ্যন কৰিব যাওঁতে বৰ্ডাৰ প্লাছ আমাৰ RF PRF এৰিয়াবিলাক প্ৰটেকশ্যন কৰিব যাওঁতে আমি ইয়াত মনোনিৱেশ কৰিব পৰা নাই সেয়ে অলপ দেৰি হৈ গ'ল গতিকে মই আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে আহ্বান কৰিছোঁ সকলোকে যাতে সকলোৱে এইটো নিজৰ সম্পত্তি বুলি ভাবি প্ৰত্যেকজন খেৰনিক ভাল পোৱা খেৰনিৰ হৈ নিজকে পৰিচয় দিব পৰা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে এই দায়িত্বটো আজিৰ পৰা অলপ
আমি ইয়াত সহায় কৰি যাম। সদয় শেষত মই খুব দুখ ভাৱেৰে মই ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ, আজি আমাৰ ইয়াত চাৰিওফালে দোকানবিলাক আছে, চাৰিওফালে আমাৰ পৰিবহণ মানুহখিনি আছে, চাৰিওফালে আমাৰ বিভিন্ন বৰমূৰীয়া ব্যক্তিসকল আছে। আজিও চাওক আমি কাম কৰাৰ পাছত সকলোৱে চাইহে আছে নীৰৱ দৰ্শক হয়, যেন এইটো আমাৰহে ডিউটি, তেওঁলোকৰ ডিউটি নহয়। এই মনোভাৱটো এৰিব লাগে। প্লাছ যিসকলে আজি ইয়াত আমি কাম কৰাৰ সময়ত পাইছোঁ, আপোনালোকেও দেখিছে, চিচা বটল পেলাইছে, কিবা পেলাইছে। কিছুমান মানুহে নিজৰ ঘাম মাটিত পেলাই কষ্ট কৰি চাফা কৰিছে আজি সময় উলিয়াই। যিসকলে এই বটল চটল এইবিলাক পেলাইছে, তেওঁলোকে চাফাটো কৰিব নোৱাৰে, অন্তত লেতেৰাটো নকৰক না। আপুনি যিহেতু চাফা কৰিব নোৱাৰে, লেতেৰাটো নকৰক, অন্তত মৰেল ছাপৰ্টটো আমাক দিয়ক। বাকী যিখিনি কৰি আছে তেওঁলোকে কৰিবই। এতিয়া সেইকাৰণে মই তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ, যাতে দুনাই তেওঁলোকে এই ধুনীয়া পাৰ্কখন আমাৰ খেৰণিত বুলিবলৈ এইখনেই আছে, গতিকে এইখন যাতে আপোনালোকে লেতেৰা কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে। সদয় শেষত সকলো লোকে মই অনলি ফৰেষ্টৰ এইটো মেটাৰ নহয়, এইটো খেৰণি এটা ৰাইজৰ সম্পত্তি হয়, ইয়াৰ সকলোৰে অধিকাৰ আছে, সকলোৱে আমি একেলগে মিলিজুলি কৰোঁ আহক। এই আহ্বান ৰাখি মই মোৰ গোটেই সামৰণি মাৰিছোঁ। নমস্কাৰ। খেৰণি পেঞ্চন জয় কিলিং লতি কিমি নিউজ কাৰ্বি আংলং। Homrenarong Sopialong MSC Filling Station Kamjon Extended Amai Kepadapon. Pinija Kong Polche Clonify Crazy Arni. Homren Hiti Kimi Multi Utility Building Ahemalong. BGP Socheng Mondol Committee Pen Patirpi Ponsi. Analo for MSC Filling Station Kamjon Extended Amai Kepadapon. Lasonsi Garcho Amailong Aliomana Peng Pen. MLA Robsing Teron. Assam Small Scale Industrial Chairman Arun Terang Pendanglok. Chairman Work Commissioner Tumdan Chetongdon. Lapen halapu Socheng Homostia Parmans Tami. Development Asai ke Klempen Chenglok. Non Kiturmia we Mia Tumapan. Toglahin Kepa Messenger Panjasmet Pet. RDKP Ponja Pan MSC Chingrong Parpen. Pini Pirangka Teno Pen Lamte Paklang Pontanglo. Tangte MSC Chingrong Parpen Kaninjalam Arjaponic Sena. Socheng Radapan Meghalaya border lapen pu langpin yang ada doa na phazame ningak long pen suri ni kan sama kardom paji lo lapen labang sopi litum dak karbiang long ninge che teklong mate kache thang nai litum leader Dr. Turam Rahang lapen litum Samalo Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sharma lapen litum MP Horen Singh Be lapen litum dak MLA Sarop Singh Teron lapen litum Bharatiya Janata Party West Karbi Anglong District President Rodev Ronghang lapen dak Socheng Mondor along lituma Mondor President Roman Pator kahai pendanglok kadu bawe dak BJP klaim bangpu bang piar panan damenili suri ningkang sam kardom pajirilo lasi ahok peda bangelalo dak Socheng hawarga nang litum kadu we lituma chinilo kapapi lapen interstate border dak bangai pride dima bangke tuar dame kilele dolang ki junalang cetang te dolang me kilele dolang lasi ke chengsi bangke nili hala hoya bangsi DP ponpo lapen dak ele tuma bangke kapapi hu lapen kithek apai ar piklang kedam tang metric result pendang lok kado wedame papi cherason do lasi ke toklang hen nana tamenili ke non ke chengsi apor chilong lo bete along tin school hem pendang lok lothan bang domhan me interaction isap padupon po lasi hala hoi domhan nili anutin bang putin master mande teacher lothan bang domhan nili hang pensia nunu pan chuniring tung je letum jar le punoi ke thek bang lo bang pathek pi bek ni lo nang thek pi lo letuma amumara ma letuma ratum lo thek lo pote kamatha jagong bang dopo le me thap Dr. Turam Rohang CM Sarpen review meeting education department hang lo adak ni tumphana pin khat lo lapen alang listamet notina alothan bang pan tame chuningri jo nangle tum chekloyon thomang bongong si school a hem mate lo ke than pami me lo pote nangle to phan hadak amai lo masi lituma CM sarmasik waidak lampu lo je nangle tum lo jong si than pami me prote so cause notice ang people lapen so cause notice ang pidata ro claim le tholang pote nangle to masaguri tame ing thanang kok posi ga dokwe radang lo ni le tum MEC bang kora troka do lo lapen ni listame halo so mai long kitong lo lasil la so bthak alang le tum yong si le tuma CM saralam patte pek lo bote ke chok chia dai bang alang le tum master dam ta che la bang che nang kok non la ki si do we le tuma chini la bang ke claim si ka pek lang la si alang likai tame non mat ke nili jar mai lo tame nili personally le ponoi man nili tum kaching ki che thalong le tuma CM sara pukong lo je non apong bang ke West Karbi Anglong apansi aprangsi priority made paching thora sai bang claim po lo la si la bang so putha tame alang li si ben si dak
kewan jalam dolo la sinon nili tum parliamentary committee meeting same dak West Benglong kewan ni ta dolo la pen isi meeting anda alang li pulo ya dak West Benglong mane branch secretary lo ta kewan jalam dolo la se hala hoi ban lo pote nang li tum kadowe dak teklong la po kaching wa alam kadowe li tum dak ground relative bang tek no ko Hamran pen Birson rong hangluti ki minis Karbi Anglong Delhi arong Sopia long kanchas dikom karsa riso dorbar tum Dharna ke do damje apan kachisi kachadang pon non kewang ji pai cheklo ne pai trokarni Delhi arong Sopia long Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen Dimasao chingrum pet pen non kewang je siona long Delhi arong Sopia long article 244 hempre kaputak Dharna ke do damje apan jakong po cheklo ne pai keparni jengka irrigation IB asai malong chethan chimum padopon Labang solong West Karbi Anglong district in pen kanchas dikom in pen bang thongkep Karsen pen banging koi, riso darbarin pen banging koi, kado kawe bang trok sike babang pu bang pia tum apan ingwai pon tanglo. Alang litum apan, pirangkia tum karjo hud mai pu pen kong tumanga, nangatando nating kela puen lo. Nilitum malong wang lo la si nang litum mang no nilitum la so alam nang chethan long pot nang litum phan suri churu ninga kong pen pajir lo la si pini nilitum dak kaskom made kancas dikom non ke bang ji pai cheklo ni phai throka ni nilhi long sopi long dharna ke dodami pu la so kachisik do lasi laso long mama ki dunyi ki dunde laso lam si nilitum chethan chimum lo lasi nilitum kaskom central committee sor nilitum phan kedamtang tarik thom la aru jakhong tarik thomar ni si nilitum phan dak wang senang pachini dekang lo je non ke bangji MP election aprang ilitum laso hempre ka bang kichunyi angring thepik lasi non 17 July pen August 12 an latum session do pulaso session pora horsi man dharna dudunji pulaso alam thep asi pini ilitum da chethan chimum po dapat nang itu labang so kaskoman chona ma tangte kapre kasong kan da kaskom la pen karsa la pen kiare karbiso adorba la song thom sinon pini ke chingwai do asi ala pu central long ko pipilene ke do la bang nili pan chini dun e athe nili la solong bang ahoklam plote nili ta pan chini dun elang sanon nili pan mane nang le dak asap so serap dun tha oi ne sinili serap dun lo asi nang tum pan pachini long pot nang teman suri akar dom pajeri lo bangkon almost council kana teman pipile doma Autonomous Council pen ilitum phanone bhoi bangke nangkerap thepik la pulo kedamtang ilitum kaskoma klembang khotum alang litum parliament rong secretariat rong ese tongda mohut nang litum te NOC doma mane hada nang tum council pen pulaso bang alang litum han pula ma se alang tum hala se bhalbilisi do son sike chak po amat lason ke chokchi tokjil pen do nahi pusialang tum ke kichipu pu amase lasi none boy bangke etum dimansal pen Karbi Anglong district council CM to mana che tok dun det lo la pen ke MLA bang phora che tok dun det lo la bang ani sinil tum hana nang peklang la solo bangke la pen non nili long xerox copy da do nang le tum yong si langi plote non nili van vedet hem long si do so bangke Karbi Anglong la pen dimasa pen bang pharoini ra phokep pusipu sanon theglong lo bad dukok tahai athe pui litum nijang Karbi Anglong bang nilitum hanangi pu bang ke riso dorbar ala Karbi riso dorbar atum pen bangkoi amen ke swarlo amai tum ben bangkoi la pen kan chaskom tum bang thongkep bang throksike pusi puili tum nijang Karbi Anglong tum han kipu sanon theglong lo badet tahai asila bang throksike bang e kompham lo la pu pende nijang Karbi Anglong pen labang sunan itum ke hangdam ke hang tanan
Kheroni pension joy killing loti kimi news Karbi Anglong.